my any the stream hebego group droga hansama 11 12 science VC ke koramle bomle sizingna ani science ka teili hanga simang dolak pa physics simile sa chemistry simile sa mathematics simile sa simang dolak pa most important mathematical tools kana introduction ani school go janang ni teila le kana simin ter hanga duina mathematical tools get important to sangba ani mai discussion sample dailang ga integration differentiation integration jang kolo ba ani teile 11 ga nami differentiation ga teile na 12 ga integration ga teile pokna da physics ga chemistry ga ni apply tin ki sangba sima do la pa kale aga dailang ga integration differentiation have class 11 ka teile sirekle differentiation bang kolo disana ina aga nani graph da class 9 8 9 9 te chule aga graph kala le graph ke bamga songa graph ke bamga again ina apo da function hele function ba function da fx for function da f of x is a anka ga f of x hele na aga anina differentiation have done kolosa differentiation have the pogo symbol to zana anina symbol to za f des x f des x f dy by dx to tele a symbol po symbol mani differentiation we tele differentiation da ngum ko rang ma hedi zana aga graph la graph ka aga using the function de apo function ge nani class tan ge tangent le circle go ka te ge tangent le ka te le tangent ba na po ga tangent ke ina straight line ke ga function ke ga continuous function ke ga tangent ke ne chinga na tangent apo go tangent go slope ba na 90 ngang sang ding bam sabam mi chena nya bi mi ba aga slope la le po slope so differentiation dang ko lo cha na apo slope pong pa durang ne tangent ke nang chinga da na po tangent go slope pong pa durang ne na slope da ko dun samwa f ds x f ds x dan ko rang no differentiation le anko ga differentiation da apo ina graph ja ka da po ga function ke draw da function ke slope ke tangent ke ja ka le na tangent da hu ngang sang ba mi ma ga nya bi mi ma ga he bi mi ba tangent go portion pa du da ni na differentiation je ko le na po differentiation dan ko lo sa na differentiation da chi mi ranga physics ka nang ka te ja physics ka ga graph la de graph bang da na ga anina aga sanga distance le sanga ana na time le ai the y axis na distance na I axis na time le distance na time le yuga puga ka nango speed aga na slope kada aga puga tangent go slope la sa po the speed te pung pa du da anina speed pung pa ko le sa po go point ga sanga po ko no go car te la de le po point no go car te bam lo ga po go car test bam go speed pung pa ko le sa differentiation na pung pa le po speed te any point aga bam point na mi aga bam point ga nang ta lo no go car po se te lo mi go speed pung pa ko le sa anina differentiation pung pa le na differentiation is posing na anina differentiation is ana anina differentiation is ana aya f of x function ke f of x go function ke te f des x ma do dy by dx class 12 ka te kram na dy by dx na ten ke le symbol de zo kham ne do is ani ke te na akena integration even ko lo berang le integration dis ana integration the opposite le differentiation go opposite le differentiative na jitte pang pa ka durang da integration me te luwa gra durang le so nanga aga differentiation mong para sa ka graph integration para sa ni graph ka pi rekle graph ka abam gada somewhere I da kla ko around the distance I get time la da I na y axis x axis la da I da function ke la da apo da ni na function ke ta nugum te lo na function ke hi rekle
function ke bang ya aga speed the I guess speed the failure speed failure na nang function pung para speed failure function speed na aida ka ina function to gyalia da songa ya function failure ma I guess speed bam speed science ka anina v le tele as po speed v da pung speed v failure suppose speed v failure na anina function pung para function pung para sunaga anina sileva na anina differentiation the speed pung para le na integration de na speed failure na distance pung para na position the pung para le it's a example ke anina pini ke example ke pina example ke somewhere d by dx na f ds x samne le sin x ko differentiation pung para sa anina ai pung pa na cos x ko graph ngo le sin x da ada function kya ta wo function du da nina ko lo wo function du da primitive tu ko le primitive mo do original function du da nangna differentiate lo na cos x pang na graph ka cos x da ngo le na po da anina po siga si mi ra ba sanga d by dx go sin x na po 3 mo do 2 ho kai bele na ja I ga any number kai bele do any constant kai bele do answer ga da cos x ngo bom lek te jna lo I constant c go da pugu value da 0 differentiate na 0 le lama I 2 da function mo I 3 da function mo le hi ga constant du da pugu differentiate lo na 0 hanga ni na ngo le na अन्य differentiation na integration te na common te ya formula chi na sanga d by dx da anina ko fx da capital F kai lega capital F da function ekle capital F lo I guess c le c na constant ai da anina differentiate lo na fx ngo le fx da new function da na anina original function da new function da differentiate ma lo function ke ana new function da na po function da integration na po da anina integral value integration na po ana symbol te le po da po function new function da anina integrator la new function da integrator la sanga ka dx ka le dx da apo siga dx ka ne denominator ga differentiation ga denominator ka ra na integration ga numerator ka ra aporin ba change of for fx the change of fx with respect to dx or with respect to x and a function with respect integration of function with respect to x it's a fx na integrator lo na ko palo sa apo original function da capital x ada ni na ngor ada ngor le poda ko sigan ko lo sangwa apo f aka apo zanina f de po function fx da nang ko lo da integrand helebzina integrando ko integrand na po ga c da constant of integration ekole na po da ani na namina dawbam di sana telephone ngo le ja o number ga call te onu ja I na do vibria ga no nilu ja ngai ne le sa no ni na ko te ne lo le ja te wa mo se ba po ga no ni chi mi ma do la sing na si rang ga ku di ne se ja rai ne